Под слоганот дигитална трансформација на водомерите во Тетово, општината планира дистрибуцијата на водата за пиење да ја даде под концесија на приватна компанија. За тоа пред граѓаните говореа експерти кои рекоа дека само така може да се излезе од сегашната состојба. Ако се реализира ова, тетовци ќе мора сами да ги плаќаат водомерите, ќе плаќаат поскапи сметки, а ако не платат, ќе бидат упатувани кон извршител. Градоначалникот на општината Билал Касам изјави дека приватен оператор може подобро да ја менаџира наплатата на сметките. Ata qytetarët janë të rregullt në pagesën e faturave të ujit, ata qytetarë garantoj që do të paguajnë më pak dhe do të kenë furnizim më të rregullt me ujë. Pra në këtë rast do të sanksionohen vetëm qytetarët e papërgjegjshëm të cilët duan ujë dhe nuk duan ta paguajnë ujë. Елмедина Абдуллахи од иницијативата за подобро Тетово изјави дека градоначалникот на општината и директорот на претпријатието Шари покажале дека се неспособни за менаџирање на претпријатието. Pranun ato vetë që komuna nuk ka kapacitet të menaxhon këtë ndërmarrje dhe kërkon ndihmë nga partneritet privat, që është përsëri, domethënë zgjidhja që gjendet në kuadër të komunës është përsëri në kurrizë të qytetarëve. Furnizimi me ujë nëse e ban nuk shitet ujë, e kuptoj. Është në rregull të gjithë të paguajnë ato që shfrytëzojnë, edhe ajo është në rregull, mirë po zgjedhja që i ofron komuna është gjithmonë në kurrizë të qytetarëve, ashtu siç ndodhi me mbledhjen e mbeturinave. Советникот на НАИ Берат Мурат рече дека ќе го анализираат предлогот, но не очекува дека ќе биде поддржан. Me sa e shoh, ky projekt është shkon drejt rrugës privatizimit. Domethënë këtu sipas kryetarit që e tha si e përmendi, këtu bëhet privatizimi i vetëm i ormaceve, me arsye se në qytetin tonë nuk paska persona adekuate që mirën me këtë profesion. Општина Тетово под водство на Касами досега под концесија го даде управувањето и менаџирањето со отпадот, но јавното осветлување, а исто така се организираа јавни дебати за концесија на паркингот во Тетово, базенот, како и изградба на објект близу општината.